Hello guys, welcome back to my channel. Tao nang tukui payo reading gana nang by Q&A blog kaina nango Q&A questions kaina nango an bagai ani daily jeta routine tongmani je skincare routine tongmani kisa khai nang no funu gana so no rock up video no choyate nyai tongdi baksa mai interesting question tongo jeta no rock kana oi belai kena excited angjang nai so please video no nai tongdi tini belakena fataro kolomona tei saslang joro angang ka ani skin belakena khampro oi thango dakti no agi rego je ang sunscreen use khaimani abo tui kisa nangkhang ni kagai thango tei waterproof ya ke ang full kangkai bo belakena heavy nangjago ani face o tei kufur bongi thango aban bage ang kaisa sunscreen use khai tongmani the dermaconi 1% HA long-lasting sunscreen. All sunscreen market is super lightweight. They non-greasy formula tongo ozagawo. Jenny bagi kolom tui nyang pano omo kagya. They omo makhango bo kufur food load lokai tonia. Omo India ni first long-lasting sunscreen jeta soigonta ne bishi bo tongo. They all sunscreen mo SPF 50 PA++++ jeta skin no market protection harsh sunny hoite khayo o sunscreen no fulan bagai o sunscreen ni kisa siani ni makhangona di taini ni face tai totra rogo evenly fully massage khaina di omono phatar thanga sakang ni skin no absorb khaina di o sunscreen mo hyaluronic acid botongo jetani ni skin no deeply hydrate khayo moisturize khayo teni ni skin no plump khaibotonyo. Hey guys, resistant test khainai resistant test bagi ang kaisa batina kha toi kisha lunai toi kisha lugoi 1% hyaluronic long lasting sunscreen no oro kisha ri nai no ang to yo mix khainai ganar nung mang khana o bothor omo cream kundino toi bashi mix inya ese galok phanase o toi khe toi ni tongo rogo nang tongpa yo so ombai narong nung mano je omo kasa water resistance sunscreen toi nyang phano kuno ungya so beach rogo thangai bo mo kaham kanya noro fully man. The Dharma ko ngai 15,000 students to empower khayo young scientist initiative ni hoite they every time narok je kaisa product payo borok bhumi foundation be baksa samung khailayei sarai khoroksa no education rinane obo chubawo. All products are available Nykaa, Amazon, Flipkart and Purple. They all product ni link ani description of result ngai. They special 20% discount ni bagai norok ani special code Christina2024 no use kaina tapok di. Hello guys. So mochini first Q&A ngai kaijang mas sakangbo kaina hinwan sumani abo kaijagya. They zora semaliya no question je last time sumani this time jini jati khipa no mo khashinai kaisa collaboration bo summit khai nang ba nang no iko pasta no riwi tabu ko edit se khai tong ka taw to 615 ka taw 650 shoot khai tong go so 2 gonta ni bishing no je question singmani abno ang answer rinai bishi to question kare shotorota question tong go ang Instagram to borikha abo ang anin si jora malia tabu ang fat ke YouTube ni community jeta rimani abono na ang question khajinai okay first ang sangnai jeta first ngang kai mondira debarmani first ekta kai thangana bini tinta question tongo gai first direct ang question no thangsnai hello mandira hambai ni question remind bagai kishi sia zoran bisingo first ngai kumoi tam job khai Actually, I'm the job of Khaya. I'm to sales marketing business to my nagado, and also got 3-4 years experience. Okay, at present, okay, and family reason, personal reason, my is a break naza. No, Tamani help Haka and Panara responsibility bo Borakaya. Katabo, some outlaw newly shipping the so hand by family is responsibility because I don't know I'm the pioneer. Ang tumak khaine khayang no no kaisa surprise se sani musugo tan ke kan tin sala ha ke isa moza karing thangata so ang the job khaya mandira and business khamina ke sales business so bini no mandira ni next question ku moini bini mom dad ta mo khai job da khai ang buni family bare bin non sun chinai hai da
Okay, ke ani ama kin housewife do ke an baba ke teacher high school headmaster headmaster khai high school ni Okay. Kumuni joma koijon. Ang bai an te beri tong bahana zu tong ta. Te tamro khai. Ke an bahana zung kena mathematics department no ta MSc khai tong. Ke bo Guwahati. Tamni mas question mong ma sibile. Thank you. Bai nang tamo porizak tai ta finally ani bagi phai kya. Ke bai nang tamo porizak tai nang tamo khai. Te ni manai khai tamo khai. By job da khai na tamo ang ke BSc physics chemistry maths khaija tai ani ke ke bo ke job khaya ang bo job khaya ang full time content creator YouTube brand collaboration ro mano jemon o video na sakang no nu khana kaisa brand dharma nei khaimani sunscreen ni khai tongmani e apte hairogo ramano. So next question guys, Samai Tripura. By nangbo college o porikha te bo school o porikha hinkai ni biggest red flag tamo. Hinkai bin question bo onek interesting. Last wala part onek aram nangzakhang. Ang ganke Bangalore ni St. Joseph College o poriwo oje Lalbagh ni ganawo nga hockey stadium bo ganawo. School nga Holy Cross School Durjoynagar Agartala wo poriwo ta. Ganke ani biggest red flag ganke like burino respect khayang mani abo onek red flag tai buri chila hanei khak mani onek red flag jago jeta mane burini samong chalan samong ni khaknai nang buroi nang tima khainai hanei konai abo angni jibom tiya chalang ka nyam ti mangnai amti jar borok ya ang so ang bo expect khaya ang equally no joto khorong ni no go abo mane chalang thun brain thun like buri mane na ang bono I love you hinsai yata ang CBC approach khayo bono ang se bono tebo mane romantic ngong ko ang bono ko expect khaya je mane bochalang kan tima khainai dai type sta ठीक नङा ब्ले ha गाव मार्के बिन र सावता जे बो amtiya mane buri chela ni khas kha gya bo gangai equal behavior ta bini gam nang cha ta kota. Thank you. Okay, next question ganke Riyang sa by any question hinge tam department na tui pori e babo college o pori kisa sadi ang to mo answer already reply kha but they will happy nai bonon sasinai Riyang sana department hingai PCM physics chemistry maths college hingai St. Joseph College Bangalore. Tolbit Debarma gai bini question gai by norok boya ni simi kumoy by relationship o hapkha te kumoy tamo job khai kumoy ni para boro te sister ni para boro gai boya ni simi relationship o hap saikana gade 2021 ta kabo month o saishi March 28 official ta from jing official after some first I love you nota bini birthday di nota aboni kahani bo alag se sawana te kaisa love story ni video khai kisa kaham quality o khai nai wan sok tongo nga bo details sanai te kumuni job to bo sai pe kya tam rok bo khai nai te ko khai kya rok sai pe kya bo kumuni parang kai nin para ani parang hana official document na ka to no bari ka to bu ko khang ran ka go shi Parakatal Jauta Parakatal Killa Uripur Kumti district Hapata and present Damon gets in Rayo Tonta Rayo Killa St. John School Ganao St. John Missionary School Ganauta the higher secondary missionary school St. John Town Rayo nga ani para bo sungo tolbit an parang kai boiregi para hinjago tabu khai bosang thansa hini bosang kogro bai ko bom hilayo sunai bazar gana hota shumli tishani gana kai te gesang bum guru user mi nishija by ani sungmung ke hi norok kumoi by fast love eba bufru hamzak lai one 2021 nishini actually jung start khale mani poma strong 2021 ni January ni last February ni first round ta after
jeng layuta angke tei norok Dubai thangmani besek rang tlangi thang Okay, I'm lang answer wrong I think. Si Dubai cái số mà hay blaze nâng cái sức lăng mà nên nó đi borosta nâng bao nhiêu nó manage cái cloud rồi. Si I think chỉ những expense hàng tháng hàng cái flight up and down, xong khoảng này mình si I think 60, khoảng sau 60 gì đâu, khoảng này 60, 1.2, mà nên này out là rồi Delhi này, cho tao rồi cho nó up and down just mình vậy. 60 hàng cái xong flight khoảng này thang phải individual khoảng sao rằng cái nữa 60 total 1.2 lakh 1,20,000 ta flight bara to thang phai because to hotel to chini je and sales marketing ta man brown ba se hotel jo 5-star hotel to free si to hotel la include khane kete bu thanai ta kini ni ro pocket money hotini thanai 3 to 4 lakhs khorong ne je ka hang gori phane ke 3 to 4 lakh ya phat lang thani ta ka ka ke sop ne ke ta te hotel 5-star ro hotel to na kai ti ki sa kom to na ke hanya basic to na ke to ti ki sa kom han chu ro but jodi ekdom 5-star hotel kuno chinta kari ke to na kai 3 to 4 lakhs 3 lakhs rok aram se nang ta Dubai ha shahar to onek dam taxi sesang 6000 rok rima kasa gana ni oro kasa ni kasa gana sia se 10 minute rokos na yana abse chang 6000 rok mari Indian currency hota Indian currency ho a Dubai ni ya Indian currency ni 25 rupees bronya ni 1 dirham klai hota wo day to day time to time matter khai taxes ni poro import export business ni poro ni currency matter khai hota nke sung thang poro ke 25 rupees is equal to 1 dirham pai khata next question ke Mansi Debbarma official Hey sis, uncle agi bro tam job khalai Faizak and nini age busuk, jijune age busuk. Engkai uncle mane uncle engkai ani babu hin ang khakanai bong kangkai inspector of schools Mohanpur tongmani engkai per khwai bong kha so a area ni nong ni parents rock teacher ebakai headmaster tonghan ke bono shinai ani babu no ML Debbarma ani age engkai to tabuk 32 kha engkai Jijun age Saturday 30 Okay, next question thalai sinai Shizuka bung sa sa khana to kha Japanese bung hai heda Suzuki hai sis norok bo year rogot charai khaina hintong almost like an interesting question then baby girl the hamzak na baby boy te kumoi no tamo hini ring omo no ani question Nini question number 1 no kalanya ekdom interesting sakang so ang sainon sungsinai o question no sagari bong that is right bang planning khane ka this year to ekdom na maybe 2 years on this right planning process among an pura process mane manufacturing the output 2 years only minimum nang and it just come oh right buri je hum just right that Japan mane buri ni bang plan khai just like bang plan khai jakta Duita no hai Duita no Japan masalah ko bang plan ta ta the particular creature naam so ma hai current tham kya but it's okay we'll continue yeah angke amoto reply mangkha te kisa next nga ke Krishna block kai by nang tam ro khai kumoi job ro da khai age busuk by nini parabia nini thoza ko mane bin last time bujliya but nini question answer jotong bai kya I hope no previous part na khena manai Krishna ham bai in question bagi bo ngai isri next ngai isri by washa sukchi ni no go verify di file di tai bufru baby na la nyai hine planning khai tong ani sungung ke amsungna so bini boto no verify din sawa ni no verify non site na ni no verify pro sala sine na pro khojo sere ke phaisa baile sung dati ke pale nai sung fan of khajak bla ani kolom saka ba hanchi kolom jang lai jat ang ke to soju khai mo kolom mana ka ang ka ham ko no soju khai kusam mon soju khai ma gai amo to pai kya and isri ni no go phana ka address ro ready manai jati jang phai definitely phai muya awandro side ta kisha enke khang gudo bo khang gudo ange muya awandro enke chikamu bai
by amko user boom kare by tai kumoino rok khorok noi no da job khai te kumoni joma koijon te boro bishi tongkuk first to bo answer ka job ni bo bini joma bo answer ka no boro bishi tongkuk ta currently to currently to man thadi cha ya ta currently about ang to outland tongzo because future opportunity ars kamang we upon para bo phai we go 2-3 days on bang para bo phai ta gain ba yim lai si tongzo 60% outla 40% para bo phai ja ba bai ka tong te hambai I hope ni question ni answer ja kana nei next ngai krishna blog by te busuk jora te porikha ang kan ka BSc porikha ke ni kumoi kan ke MTech Master of Technology Electrical Engineering wata ngai dia deborma kan ke by norok bufru ni simi hamzak lai te norok ni relationship busuk yarang kha sing 2021 in kumishaka 2021 ni simi hamzak layo ngai busuk yarang kha 4 years running ta 4 years 3 years like it already 4 years complete yakuna yakho ngai norok bufru cherai rok ngai abdo in kumishaka te 2 years from pore kagaman 2 years ole ngai production start dang na ki manufactured market assemble manufacture kane wasok no ra ta bong ro ka tag nai khojero ka tag nai wasok nai ra Tini ama babu ko monya tamu log waiting. Oh, tashi kasi question tong mani. Awan sari sige. Nang ano tam hini nickname rihin. Upload. Apo to means just phone se jaksi. But hanya. Baby ring the baby. Apa baby hin rebo. Ano? Te nini ama babu ko monya tamu log waiting. Ani ama babu to bro saja angkasa blog testik la jako kalbari bu saja ngai o chang angkasa chini housewarming go saja ani doll dress mani blog thanga nu nai te ang bori nai but ang ta me ko ana saja an ma babu song ke kise bus like rak ngai bro asak ang bu log bu asak resrenya nogo roga asak log bu rinya ta so bono emete babu hindina hin saja but asak resrenya babu ni nan sada pa nuri ya nasa inte kumuni ma song no na taminde borok bo asuk borung ya borok bo asuk ba ya da hamzus hasa ne ring washo shu but ring ya ta asuk bo mane hano ngoka mane han direct side bo ta asuk boring ya borok bo Swapna Debbarma ni love story sai khanadi ang jemen saka love story ngai sanai abo kaisa alag se video nai o post to saka love story bare o go sai mangala kolok thane bele khina next ngai Fungkichang Debbarma nor kumuni para de tong nani ni para de tong sai khanadi de bai sung tabo opportunity nai tong ma life fo chang 60% Agartala tongo jemen current ro goro tabo just on net connectivity ka abagenyo Agartala ka 60% tongo te paro bin paro ka 40% hinkai nin para khoi chari nung tong chai chari bro an para kan kai plus no resident Agartala si ang chara phangsin chim tong phaimani sang para tong je ya to ni question je sama an para damane an para kan kai maybe maso washa eroke dui maso washa ro thangja go chang ngai chin para wo chang ya kama balukha 25 years 26 years wrong thakana next question ke sana Debbarma by kumui tam khai abo saiman na muchungu ngai answer sorna nang to huilawon mankhana nen kumui sairika first to je tamo go khai bo abo Longo dilis khai box tong te emete boto abe et khajali sampalani boto singing bo khayo gai music compose ro khayo gai guitar ro bo anek motamoti thik thak no ex mane tep sering bo to mota batar bo
Agi dance ko khayo ko dance ni tama ke pong dance bi boy ro khayo ko mo dung nai ani channel no krung to hankar kisak cha update dung nai ta bin channel wo subscribe khabe de sing bi joma ti ani bin channel to link description link jodi no ro bin channel subscribe khajong ka ang no description link ko bin channel no ready nai okay subscribe khabe de bin channel ka mostly music rock tong nai last thing kai Arundhauti Nagar mani norok ni kunui ni bukha kaisa anglai kha te hamza mungo sabo sakang hamza go hnai shangka bahai ke saka te boro nugui first time hamza mung seng lai kha te busuk year hamza tong lai kha busuk year ni pore kaizak lai kha please te thia sak no hai ke tong lai di kaham kurang ke te baby no ke selade hamza kok na brei no bun question la pa pasal details ang ka voice mas ni bun bai malang ka essence tha ka bin question ananta hambai nin question bagai samile na okra dang ka tsarai ka bung khoi li zaka but brother na lakin hambai chini ang ka toy ko ta sing ang ngokha ya si sul tong no ka ang no puila I love you so no but bok na ke sik express khaya za bono jodi ang asawi tong ang kai ji bono sang tabo asugui kok salai nang ka nang la khamu bas kai express bo khaya kisa am romantic bo asa romantic ya bo gang kai bo bono mane kai jana sna la khamu ozor sawai la khamu gang kai ang no sawa sakang ke tai kai bisuk bo sarang 3 years like ya 4 years ni lamo thang tongo next year 4 years ngai 3 years completing kata ngai chung 3 years completing ka jogona 3 years is haimano hamjang mani to 3 years completing ni ka jogo but I love you na kai koik din like 28 March sang I love you na kai 3 bo sarang go kai 2 and something go ka ja kata 2 years 11 months so ka ja kata sang ngai ni baby ni answer ko to man thakana chang anything baby chala bo cha ko pre cha ko kuno gender ne chini problem kare anything is fine twins romang kai nang sa salama ha salama okay ansuna hambai non questions ni bagai balakin hambai sangna hamjang ori tongman bagai balakin hambai so am tikena chini channel no subscribe khaya kongkai subscribe khai di tai bell icon ro hit khai di jate ang blog rikhang kai an rok nung na tai please comment ro khai di joto blog na ang to maximum no borong no reply khaina ni comment no reply khaina ni chai to go so guys hambai thank you so much bye